disaksikan oleh semua yang ada, akan menyerahkan satu kewajiban. Yang pertama berupa mas kawin. Ada semua yang lain untuk tipe beres dulu. Silakan donplay dekat ibu bapak dan kedua orang tua. Kalau sampun ulah hatuhunkeun manawi atamusaha rumaos kuat lawendan sakedap Kang Muhammad pesan heula uang mundur kasalira sejak imparkeun dewa raka sakuna balarea sampun bila imbarkeun musumping tuh atra ngalet ngalapring gerak gending gerak megen yang gerapa bagja teman melihat teman anak kiri diangki-angki di kamar di lapangan kasimpangan di kalung tiga nulitit sugan kesemua barang beja aturan anak kiri geraknya tinggi mengatras. Selanjutnya Bapak melangkahkan kaki satu langkah. Menggunting pita ini bukan sebagai penghalang tapi pembuka jalan silaturahmi menjadi keluarga yang seutuhnya. Dan tahan dulu mama, nah ditahan sekejap. Alhamdulillah. Nah cakap biasa saling ke mama, nah di om ke ujung ke apa lagi. Nah mama serang besan kepada di mama kadang saling malah iya ayah mama yang serang apa nah tahan lah pak. Nah iya tanda selanjutnya didampingi maka sanesna wargi-wargi biasa nasihat pangulu jeung di panah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka belum bisa berlatihan nanti dengan bapak saja ya. Ya Pak dipandu aja ya, dipandu insyaallah. Baiklah sebelum kubul kita baca aduh ibahnya mamil sorry ya dulu ya ujung ngorok suaranya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikum wa nafsi bitaqwallah ujawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihi biihsan. Kepada Sri Mulyani binti Bapak Solihin
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama biasana tawakina azabannar wadahilna jannata mal abror. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan oleh semua yang ada akan menyerahkan satu kewajiban. Yang pertama berupa mas kawin, semoga diterima dengan ikhlas dan dimanfaatkan, semoga membawa kebahagiaan bagi Yayang baik di dunia sampai di akhirat.